बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सुरविले मागणे. जेसू, कलवार दोंगरार तुवें केल्ले पैन नियाळ तुजो पाटलाव करूंक आमी आशेताव. ह्या पैनार तुवें सोंसले कश्ट आनी दगदोणी नियाळूंक आमकां कृपा दी. कितले कश्ट तुका मेळ्ळ्यारी जेसू, तुज्या दुस्मनाक तुवें शिक्षा दिवंक ना. बगार तांकां बोगशिले. तेच परी आयच्या दिसा तीच सस्तिकाय हांवें घेवंक म्हज्या दुस्मनाचो मोग कन पातकाचो बरो उणो करूंक म्हाका हे कुर्सावटेच्या भक्तीपणा वरवीं फावो कर. आमेन. पयलेच तेसांव जेजूक मरणाची फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसू, सगळी रात लोकांनी तुजे विशीं वायट चिंतून तुका सवालाक घाल तुका मारन आनी निमाणे तुज्या माथ्यार कांटोचो मुकुट दवरलो. बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाची शिक्षा दिली. जेसू, आमी तुज्या नांवान बरेपण करतना जायते वायट आयकूंक मेळटाना असल्या मनशाचो मोग करून तांकां बोगसूंक आमकां फावो कर. सोम्या आमकां बोगसूंक शिकय. सुम्या आमकां बोगसूंक शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैवमय मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. दुसरेच तेसांव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसू, तुज्या कांदार बरादी कुरीस दवरतात. तुका वोवंक तो जर तरी आमच्या पथका खातीर तूं धैर्यान त्या कुर्साक कान मारताय. आमच्या मसरा आनी स्वार्थी चिन्ना वरवीं पेल्याक कोसतून तांच्या कुर्साचे वजे चड केला. ह्या खातीर आमकां बोगसणे दी म्हूण मागता. जाप, सोम्या आमकां निस्वार्थी कर. सुम्या आमकां निस्वार्थी कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैवमय मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. तिसरेच तेसांव जेसू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसू, तूं सव शक्तिवंत आनी सव वर्सांचो राय जाल्यारी आज तूं पडलाय. निश्चोर शिपाय तूं पडटना तुजी केलकुलां करतात, तुका हसतात. जेसू, आमची भाव भयणी बरी जाताना आमकां सोंसना. असले परिस्थितीन तुजी देख घेवन तांकां बरें करूंक आमकां आदार दी. जाप, सोम्या म्हाका बरें करूंक बळ दी. सुम्या म्हाका बरें करूंक बळ दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैवमय मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. चवथेच तेसांव जेसू आपले दुखेस्त मायेक बेरता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसू, तुजी आवय तुज्या कश्टा मरणा वेळी तुजो हात सोडिना. तुज्या मिसावान ती संपूर्ण वांटेली जाता आनी तुका धैर्य दिता. जेसू, आमच्या भावा भयणीचे कश्ट ह्या दिसांनी सर जावंक पावल्यात कारण आमी तांचे विशयन चिंचे सोडला. आज तावन मोरये परी आमच्या भावा भयणीच्या कश्टांत वांटेली जावंक आमकां कृपा दी. जाप, सोम्या म्हाका हेरांचे कश्ट हाळू करूंक शिकय. सुम्या म्हाका हेरांचे कश्ट हाळू करूंक शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैवमय मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. पंचवेस तेसांव सिरिनसो सेमाव जेसू कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसू, सो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो कुरीस उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हूण तुवें शिकयलाय. आज आमी तुजो कुरीस वोवोवच्या बदलाक संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवल्या आनी दुर्बळ्यांचो तिरस्कार केला.
ही जिणी बदलूंक आमकां तूं कुमोग कर. जाप सोम्या म्हाका दुर्बळांचो मोग शिकय. सोम्या म्हाका दुर्बळ्यांचो मोग शिकय. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. 24 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत खुर्सार सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू निष्ठुर शिपायांच्या मारान आनी लोकांचे दगदणे वरवीं तुझे मुखामळ रक्तान भरला. कोणी तुझे मुखामळ पुसूंक येवंक ना, पूण ही एक मात्र स्त्री तुझे मुखामळ पुसता. ताचो प्रतिफळ तूं तिका दिताय. जेजू हेरांच्या कश्टांत वांटेली जाताना वेरोनिका परी बरो फळ जोडूंक आमी सकता म्हणले आज आमकां समजाशे कर. जाप सोम्या रडतल्या सांगाता रडूंक म्हाका शिकय. सोम्या रडतल्या सांगाता रडूंक म्हाका शिकय. सोम्या काकुट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. 27 जेजू दुसरे पोटी कुर्सापना पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत खुर्सार सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तुका कुरीस चड जालो तरी तूं तो सोडिनाय. सर्वांक बचावी सोड दिवंक जाय म्हणल्या इराद्यान तूं उठोन चलताय. जेजू आमच्या वायट चली वरवीं आमी परत परत तुजे दुस्मान जाता. हे वायटाचे संदर्भ सुकोवंक आनी तुजे इश्ट जावंक आमकां प्रेरण दी. जाप सोम्या म्हज्या वायट सवयो सांडूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकुट आमची कर. मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. 28 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तुजो पाटलाव करून थोड्यो स्त्रियो आयल्यो. तांकां तुजे कश्ट समजले देखून त्यो रडल्यो आनी तुवें तांकां बुजयले. आज कुटुंबांत शेजारा आनी परिसरांत जायतो लोक पिडेंत आनी कश्टांत आसा. बुजवणेच्या उतरांक ती राखून आसात. जेजू आमच्या सतनितीच्या आनी मनशापणाच्या उतरां मारिफात तांकां पुसोवंक तूं आमकां सकत दी. जाप सोम्या कश्टतल्यांक खरेपणी बुजोवंक म्हाका शिकय. सोम्या कश्टांतल्यांक खरेपणी बुजोवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकुट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. 29 जेजू तिसरे पोटी कुर्सापना पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत खुर्सार सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कुर्साचें वजन तुका जड जालें. तुजे कुडींत आतां बोळ ना. हरेका पडण्यान जैत आसा म्हूण दाखोवच्याक तूं उरताय. जेजू आमचे जिणेन चलवणी मेळटाना देड सांडिनाशे उठोन तुजे मिसांव मुखारून व्हरूंक आमकां बोळ दी. जाप सोम्या म्हाका बरवशान बर. सोम्या म्हाका बरवशान बर. सोम्या काकुट आमची कर. आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. 20 जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत खुर्सार सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तूं आतां कल्वार पर्वतार पावलाय. तुजे कश्ट आखेर जावंक नात. तुजे आंग वस्तूर वोण काडटा आसतना तुका कितें भोगले आसात. तशे हेरांचे कुडीक मान दिवंक कूडभर वस्तूर नेसूंक आमकां शिकय. जाप सोम्या हेरांक मान दिवंक आमकां शिकय. सोम्या हेरांक मान दिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकुट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. 11 जेजू कुर्सार किळयतात.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सारवी सुडयलाय सगळो संवसार. जेसू मनशा कुळाचे बाचेवे खातीर तुझे स्वतंत्र तुवें बापाक आनी आमकां ओपून दिले. अशें तुजी कूडच आमचे पासत समर्पिली. हर एक घडी हांवें मुजेस विशीं चिंतून बसचे प्रास हेरां खातीर हांवें वावरूंक हेरांच्या बरेपणाक म्हाकाच हांवें समर्पून दिवंक म्हाका शिकय. जाप सोम्या हांव वाती परी पेल्या खातीर जळटा. सोम्या हांव वाती परी पेलां खातीर जळतात. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12 दिसांव जेसू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सारवी सुडयलाय सगळो संवसार. जेसू तुवें तुका द्वेशितल्यांचोय मोग केलो आनी तुजो जीव सर्वां पासत भेटोवन दिलो. हो खऱ्या बक्षण्याचो आनी त्यागाचो मोग. हाचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेसू आमच्या दुस्मनाचो हे रितीन मोग करूंक आनी गरज पडल्यार जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार आसाशे कर. साप सोम्या हांव दुस्मनाचो मोग करता. सोम्या हांव दुस्मनांचो मोग करता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13 दिसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सारवी सुडयलाय सगळो संवसार. जेसू तो मनशा कुळाचो सोडवणदार जावन मेलोय. तुजे विरोधी संतोष परीत जाले उपरांत तांकां कितेंच करूंक जालें ना. पूण जेसू तुवें आपलो शेवट जोडलो. तुजे मायेक मोरयेक कठीण दूख भोगले तरी सव संगती सस्तिकायेन आमचे खातीर ती सोंसता. मोरये परी आमचे जिणेंत हर एक दीस कश्ट सूख सोंसणिकायेन घेवंक आमकां कृपा दी. साप सोम्या म्हाका सोंसणीक कर. सोम्या म्हाका सोंसणीक कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14 दिसांव जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सारवी सुडयलाय सगळो संवसार. जेसू सक्कडी संपल्या उपरांत तुजी कूड निकेपिली. दुस्मानांनी तूं नास जालोय म्हूण चिंतले पूण तशें जालें ना. तुज्या जिवनपणा वरवीं तुजी खरी वळख संवसाराक परगट जाली. जेसू आमचे जिणेन सताचो आनी नितीच्यो संगती लिपोवन दवरिनासता तुका साक्ष जावंक आमकां शिकय. साप सोम्या उतरान आनी कर्णेन हांव तुका साक्ष रावता. सोम्या उतरान आनी कर्णेन हांव तुका साक्ष रावता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पासून कालतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत प्रार्थुया. जिवंत क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा तुझे कश्ट नियाळ आमचे जिणेचो मोटव्या नियाळ करून हे कुर्सा वाटे मुखान तुवें आमकां अवकाश दिलो. जेसू आयच्या दिसा आनी मुखले जिणेन तुजी खुशी समजून पेल्या थंय खरो हुस्को दाखोवन तांचो मोग करूंक आमकां शिकय. पेल्याक बक्षूंचे आनी बक्षणे सोण घेवनचे उदार काळीस आमचे थंय रस म्हूण आमी मागता. तुजी येताय आनी रास करताय सस्ताच्या सिस्ताक. आमेन. सायबाच्या इराद्या खातीर आमचे बापा सर्गींचा तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज संतायें. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमांबरे कृपें बरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सरे आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र जशी आधी तशी आता आणि सदांचे आमीन. आमीन. Bogosomia Patkamochi Bogo Bogosomia Patkamochi Bogo Kakutmochi Kare Deva Aganit Kakurti Bogosomia Patkamochi Bogo Bogosomia Patkamochi